Kan long ka kubor ka bas ngotenat syaki weipat, baya ka jaka trekam jong ki village organization, datang ka umsning constituency ka balayo ningkong na padeng ki weipat, laong uba Jason S. Maulong MLA ka umsning constituency haka jingkran jong u, haka jingelang lekmen dap sansnem ka nginya trelang village organization umran dairi, haka arpo nyaw tarik nailar. Katay ka VO hapo ka jingelam ka kongtil dari ka wardkhar kum ka president, ringkat bat ka jingkersyan ki way kid khot nong kit kam, bat ki laipaw tali ki self-help group, kilala ban pentelun ya ka shalantem ka jingshakri, ban kersyan ya laki parad khot haki jingdon kam jongki bamanla kasngi, tat haduk kani kasngi ban kenjo pura ya umaumer basansnem jong ka jingyat lenti. Haka jingrakhi dap sansnem, lawan ban sakhi dau video ka CNR di blok Umsning Raja Brahma, rengkat ki officer ketenat bat ki way, bat lasam kerpang ru ya ki jing ais ngobha da ki momento syaki long kami, ki bala kenjo syakan ripos nem karta jongki na katay kasnong, bat ki way ki program. Bat na kaliang UMLA ula penmang ru da ka song pisa, kaban long kum kadak ka jingyas no ketilang bat katay ka VO. Ngakwa magpisuto, hindi pisuto, ngakwa magpiki pa di mentir. Kaumsing konstituensi, kadi ka konstituensi kabadan bok hadu patara. Baleng ang ngata kabadan bok hadu patara. Kadon kaway ka program, sywa ka COVID. Banga, badi video, badi staff, ki member na po blog. Ngilet, ki invite ini po maulin mukhan na menta kata ka VO program. Poy po kata ka VO program ngarong na ipi, kilong kapintuan siya nga. Yung Jason, gidong kami ka VO office jong na din. Yung ba man kapuat panyipilong meeting, ipin dong kami kayeng dorban, de kayeng brill na ka office jong kimay. Yung ba nigil nyo ka office papura kumno nila mantre. Teka hanta, video doon lang baga. Te naka-scheme jogi MLA, ngonong IP, scheme MLA di scheme ba rin? Namable, kanong nila pimbang haman kasdong? Silap arla, pala katangin na. Te bansna ka view office, gudong ba susna sila arla te ngafay, tanga suki tanga medo, no? Tanga penyang di pilor pala. Mas net ya kata kapurang ngonong IP, ngabat video ni shop. Nawar ni sutlo ba, yaki SHG, kani NRLM scheme mo ba kani kadai baki ma yaki long me kapitslor yaki baki tray kilwan shipman kilong kumi kitit ba yakani kasi kila banyo kata ka jing hikay kata ka jing ri na ka jing tung ka jing tap na nakano naka block piyo ka jing hikay pitslor kilwan shipman kay ka responsibility kung MLA habaki one pits kung lang ba Jason gidong kami office. Nakaliang dyan nga kumuong nga iti, ngamla man ay sila, mas na office kamla. Kalong no ba, niyo ikita ki officer, niyo i-video, but i-staff dyan ki bawa ikala kaliti. Ganong ipi, kani pinipagkan mo ba? Haka jila dyan ni, dyan kami gahalya, kan mo, kaday tang ka-umsling block kabayo yakang VO office. Watch side na. Umsing konstituensi, ikaw. Kung umsing konstituensi ng haki atliki block, no? Umday ba, ngapit, silang yun, no? Ngapit, kumulo kitray. Umsing konstituensi atliki block, umsing block, ba't umling block? Tang ko umsing block, ba niyo yung office, VO, kabapura, kumba, pralak, masay. Dek, sorry.